Buka apa buat kakenan. Anjir dapat banyak rana aku demang woro. Kan? Hok katruk ron cerita. Ya, thau na tingan. Na cerita katu. Kapalo katuolo. So yang natingat, Anda berhak mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Tapi pajak ditanggung pemenang 2 juta. Pujut mahai pajak dan ku karu baru sayang ke gara-gara IP pajak limpapnya. Kan? Tengah tak pegah cerita lahir na watai lahir Nabi tanyo tucruk lahir. Nabi tucruk lahir jaro bak tanoh ban 12. Tu'u tudeng purthi tak lagi urung 7 maya. Yang menan dia lahir Nabi. Pakan tanda pakan menan lahir Nabi. Yang pertama tanda Nabi neba sembahyang. Babah mutangah, muka mutangah ulangit. Tuhah babah. Watai tuhah babah itu bisu lam babah Nabi tanyo ban lahir. Ummati. Nya Nabi hana teklik tapi itu bisu ummati. Umat lun. Awak payah. Pakan gitu oleh orang mana awak payah gitu. Awak payahnya umat Muhammad pakan. Yang kena ummati. Ban lahirnya gitu. Pakan lahir Nabi diceruk. Menyalahir Nabi terlinting deh kemaluan. Menyedih kemaluan efek umat hanai. Buat naik nang gitu. Ijim nyohanan tuang tuon mi nu preh kop tuo. Umat hanaiman kon hanainang. Menyalahir Nabi terlinting umat hanaiman. Nebedah Asia. Gecok Nabi katanya. Getegam Nabi katanya. Gebet. Sap gebet. Wate gebet mekemat patano. Mekemat Nabi hak gebet mekemat. Agi mulem gede. Pakan watai gebet han tebet. Rupanya menyogemat di Asia ban gebet tebet. Roh mu balik mu kemaluan ci. Deh kemalu. Taban ci efek ji umat hanai. Hanaiman nekul Aminah. Asia ambek menan tacok tinyak alun. 4 ijat hawa alung tacok. Tabungkuh ke bacut tinyak alun. Kecok ijat hawa Aminah. Gebungkuh tu Nabi dia. Siap gebungkuh Nabi dia oleh Asia. Ban gemat. Hap jebut. Nyan ke baru deh muka. Masya Allah. Yang wiladam. Dan meligan. Kala khatan yawmasana. Yuh wiladah, yuh lahir Nabi. Hana melabo, musabah tijoh dah. Dalam naurun lagi yang berjaya. Hana mutipek darah, musidu. Ketan timun darah. Bleh Nabi tanya. Dia lahir nak tanya gadah dalam darah. Bangga oleh mak bidan ala hayai. Tempat ni, kapu iya nak miak kalahir. Hana aku tuha nak miak. Kacok ju ia bagah bacut. Ya cok ia tabah timah. Oh hasib tabah timah. Kau dah kaya biar darah patek. Biar ada darah kaya. Kadang darah butoy je. Mangki banci ni sanio kapu tiram ngon sanio untuk mana mi obek kaca aqua. Hasib buluan lahir. Ya Allah ya Rabbi mekarat ibacoy tu biar. Ya bang gecok 5 bidan suap gurah nanda. Yang kejut padahal kan peraturan roy balahir nak miak hang kebi lahir Nabi sengap binatang tai masuk. Yang kejut lahir nak miak baik karu baik pegah habai le lahir nak miak. Muna lahir cok jumpa gelih sampuh darah azan laju le bak punya munun. Allahu akbar. Azan bak punya munun, alinya gekamat bak punyung. Ui, itanya kena urung pegah punya uragam gekamat ge azan. Urinang kan gekamat dah bukan. Boh agam boh inang ge azan gekamat. Yang gepegah geyu azan bak uragam geyu kamat bak urinang bak semayang. Uragam mengetuk kena jemaah gebang jutruk ati Allahu akbar. Idana urinang siapa punoh urinang imla tak murno. Muka itamang tu ati ata beknya azan ni peluang kau. Bek ni kapedet mik Allah. Geyu kamat. Inan mufum tu dah. Yang urina kamat ju Allah akbar. Tapi inang tu.
Allahu Akbar, Allah Akbar. Nyohana uragam, mahan bek rayuk tu. Ya Allah Akbar, Allah Akbar. Syurga la ilaha illallah semayang. Tapi menyobat lahir di azan. Sampai teruk bak berahkan menyohana uragam bagi. Rinang je azan. Azan lahir ni miat bek azan 57. Dan lahir ni uragam dah. Lahir baru mau sakit inang teman dum jak je azan. Ya Allah Akbar. Allahu Akbar. Yang kamat. Bek perah abang. Yang kurang lahir, bak rumah sakit, awaknya lahir, bak polindes, di ibu polindes pun dah lahir. Siapa hebat TikTok? Ya Alhamdulillah, telah hadir kembali seorang anak dengan selamat. Ya, ini coba lihat, laki-laki loh. Ya, ni bantu set bak mai kangen TikTok. Kerja nak dalam awaknya tanah perah bek kamen TikTok. Hai, patih le, mio. Bahkan tu set bak mai kanyan, juga bercicap le, ma bidan. Punya bidan jamun yang lebih parah lau. Rumah-rumah Aceh. Nanti ingat lupa rumah Aceh yang urujik yang lupa le lorong tu. Yang rumah Aceh. Yang ke semanoi waktu kebuka bapun ti on siap na bapun beno tu ha. Siap kebuka gebuh nan guha. Ya guha kan gua menyo gua tabak bak gunung menyo guha. Kebuka guha yang kebak guhanya ke semano. Ya menyo bidan jamun. Ujo aju sabun sa anu mit dengan hikli yang pepe baju kan ka sangap cucu ne nengnya kalahi cucu ne ya Allah agam sengap laju siju siju ujo sabun gebuh laju gebuh sabun ne mit dengan huawanya gede mengkul lima bidan jamun hipang anu min ketemu cukai boh cidip ma bidan jamun alepan ketemu iramanyan boh hipang rupanya bak guha ke mana rupanya bak gebuh sabun kecurung ia belaradih langayan celum brum rupanya urung katuha jarau hana kang di leh tak nak main bu pada yuk mau rumah Aceh pai ke di batana athe kai pre itu gom le athe baplung ke de grup mak bidan hana le onan ke kai cok le athe kale tiak kale ke pada ya le patako pagi tu pak. Rupanya saya mentuahnya pigot di akai hanai pajau hikap mentang. Gucok aja anak dia kepuplong bak polindes. Dia suntik rabies anti anjing gila. Dia suntiknya hana mutemeng adan. Rupanya raya anaknya kejuk bak ikulah hana kedepu ya jo bak put idam belah teh upi raya daya hana ro ya jo. Buat lah kampung kai ja daya bak daya hana ya jo. Bak sikula tapi duduk je kepemimpin. Hun akan abai pajau bank rakyat kiban hang paleh ci demona sekap kubuat kakenan kai le ke contoh bena ya ni yang kerja nabi pura-pura apa rupanya lahir nabi katanya hai mimutuah jadi lahir nabi anak baru banggu le Asia rupanya muka putih menjerelah hana mutijoh mesine darah tengah nemat-mat li Asia. Rupanya gejak malaikat. Gepangke li malaikat. Watai li nepangke Nabi teh oleh malaikat. Mugu puplung-puplung teh Nabi saya. Kan puplung-puplung lagi awak nyamplung jalan sore. Gejak Nabi teh ha gebang gepe angkasa watu. Gepe watu giak pegah bak cicem tengah hipo. Cicem Muhammad kalahe. Bena cicem ji kupruk saya senang hati wap lahena bi gecok nabi geba ula kubu langit iron kalau tak tunjuk ke ula ot geba nabi tanyo ya kepe geba ula ot dia pegah bak binatang yang dalam laut engko sure ye kerape mulu prok bak sabai hai makhluk yang dalam laut Muhammad kalahe rupanya asal laut itu mugam brum ju ilaut
kan surai matang itu mogam tro ba thabe itu mogam atam nu ura nu thabe itu mogam yang kenyan tiga itu mogam le rupanya telahi Nabi mandung gembira gejok Nabi gebalam lau tun lam rimba gak pegah bak binatang mandung binatang Muhammad kalahe bak kaya sujud mandung binatang sujud mandung nyok yang gejanji le Tuhan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin hanalun kirim gata hai Muhammad kecuali ngajir ke rahmat sekalian alamnya binatang sujud mandung dua boh binatang yang hana sujud bui ngate hana sujud nyala impartai dua boh yang kecil mungkin yang ke penyebab bui ngate gepa haram oleh Allah Ta'ala nya lain mandum sujud wa lahi Nabi rupanya Abdul Muttalib tengah neduk-duk bak sago Kaabah malamnya tengah neduk Abdul Muttalib gedengar oleh Abdul Muttalib tung boom tung boom bam boom guru tum leher toh namplo patung lam Kaabah nama yang megah latangan uzah hancur patung mesin tong yang kafir sembah Nabi le Allah hancur binasa pam pum bum le hancur patung rupanya lam Kaabah leher tuh 60 bawah patung habis hancur patung yang raya latang ubah hubal manat yang raya mandum kulek patungnya terkejut Abdul Muttalib pudah le kejadian gempa kan gelantu angin kan tapi patung gerubum habis hancur mengatret Abdul Muttalib gatret plak mutadi ke tago Kaabah sebab Abdul Muttalib hina bat tago Kaabah sambil dijaga nan dengar macam ni BOT memang belah menit dia nak tapi rupanya bak matret mutadi ke bak tago Kaabah dengar mutadi ke bak ya temakut rupanya mimutu de Kaabah imutu tago Kaabah udah lelo Allah Rabbu dia dengar le mihai rupanya kai musuh tago Kaabah putai khun le tago Kaabah wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq katakanlah telah datang kebenaran akan menghancurkan kebatilan yang batil pasti binasa terkejut Abdul Muttalib gemat bak sago Kaabah pat babah ke kamu tu muploh ton kaku hino hantom kamu tu wujud malamnya ka kamu tu gugusu sago Kaabah tengah gugusu kai mutu tabah sago tu nyen Kaabah kan puat sago imutu tabah sago tu ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira ya ayyuhan nabi hai nabi inna arsalnaka sesungguhnya kami utus akan engkau ke Allah syahidan yang memberikan petunjuk mubasysyiran wa nadhira memberi kabar gembira dan kabar takut pegah ke syurga dengan neraka rupanya bedah Abdul Muttalib gugutu alam tagawa kedua oh kakak kamu tu pat babah ke tengah gugutu nyan kai mutu tabah tagawa tu
Laqad ja'akum minallahi nura. Sungguh telah datang daripada Allah satu cahaya. Gugutu alam thagwa kulhe. Ban he boh thagwa Kaabah kai mu su. Tengah gugutu kulhe kai mu tu keput. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul min anfusikum, daripada golongan kamu manusia. Jadi nabi yang dikirimnya manusia, kan jin, kan malaikat. Akhirnya wajib manusia, tapi itu membedakan dengan manusia yang lain. Rupanya ban put boh sagoa Kaabah imusu malam lahena. Maka itanya yang telurung sogat Lailatul Qadar ngelahe nabi lebih gat lahena ka padumboh ka. Lu ulang bak ternya kanan doho lelom kan. Yo dakwah lanya mula-ulang. Tak apa lagi dah mau upaya. Arak nan pitumbuh upaya, arak di pitumbuh ho ente ja upayanya re. Dapat mata lampaya si re. Ka rupanya yang pertama uro yang paling gat kegetanyo umat Nabi, ke Nabi buno yang paling gat Isra dan Mi'raj. Kegetanyo umat Nabi yang paling gat lahir Nabi. Yang kedua uro yang paling gat kegetanyo Isra dan Mi'raj. Yang kelih urau paling gat kegetanyo Lailatul Qadar. Yang keput urau yang paling gat kegetanyo nisfu Sya'ban. Sampai Nabi bedah gadah malam nisfu Sya'ban. Nabi ni tebit di rumah. Ya setat di rumah ke nyan panjang cerita dak pegah malamnya yang nisfu dak pegah. Rupanya nyan lain nisfu Sya'ban. Alinya entah lah urau yang paling gat Asyura. Dan tu Asyura 10 Muharram. Nyan bak 10 Muharram pila tat peristiwa. Alladzi taballahu fihi ala Adam yauma Asyura. Gedung taubat Nabi Adam 10 Muharram. Wa rafa'a fihi Idrisa makanan aliyah. Ga angkat Nabi Idris ke langit nyan bak 10 Muharram. Akhraja Yunus min batnil hawat. Tebit Nabi Yunus lang perut engkut 10 Muharram. Akhraja Nuha minas safina. Tebit Nabi Nuh dengan kapal 10 Muharram. Jai tat peristiwa. Kasyafat dari an Ayub. Kepupulih Nabi Ayub. Wa naja Ibrahim minan nar. Tebit Nabi Ibrahim lamapui. Nyan mandum peristiwa 10 Muharram. Maka urau yang paling gat kegetanyo ahlinya itulah Asyura 10 Muharram. Dahlam urau yang paling gat kegetanyo. Urau yang paling gat kegetanyo lam rupanya diantaranya adalah urau Jumat. Menyo malam yang paling gat malam Nya ni kalau yang kejut malam Jumat jamun di kampung payah. Nyo jamun dah. Nyo ni pelung nu pegah. Nak tinggal nyo jamun nyo terkejadian di payah jamun. Nyo awai dah urji yu galom tinggal lung watanya dan galom tinggal dro nak tinggal. Ada peraturan di kampung payah tanyo kentong laut kan? Malam Jumat hanya jauh laut. Uro hameh berkawau. Malam Jumat hanya jauh lah. Mesti na urang jauh laut. Nyo jamun urang jadi payah. Nyo jino lah mentang oh. Malam hanya jauh laut malam Jumat. Kepa hang gebi jauh laut. Uro Jumat hang gebi jauh belang muu urang agak. Kepa hang gebi jak. Bek sampai hek tat wa muu han mutemeng jak bak Jumat. Pakan malam Jumat hang bijak laut karena malam Jumat jamun di masjid na Yasin. Di melasah na Yasin. Anak muda medala malam Jumat. Gabung ngau urung tuha malam Jumat. Budah tiji kupi di urinang ba kupi-kupi ke dia melasah. Rupanya anak muda medala gabung ngau urung tuha kajula kapoh sibda. Tarik kasidah burdah sabok. Alhamdulillahi mun fi khalqa min adami. Alhamdulillahi mun fi khalqa min adami. Summa salatu ala mukhtari fil qidami. Summa salatu ala mukhtari fil qidami. Qidami Nah,
jamu. Di urung Tuhan bak wadah kita. Pengum lah tak kau bintih dua ke. Ken meriu. Abeh musilawut. Leng kupi pajoh kuah tu. Tu hai. Nanti apa tu hai? Tuha. Tuha. Artinya kuah tu hai. Kuah yang kita gule urung tu. Yang kerja urung Tuha tagun musana tu kuah tu hai. Ciu perat bawanya yang darah ke kuah lemak je. Mutali hai. Salah-salah si kuah matang geung dia pegat. Pegat kuah tu hai ke kuah matang geung. Jamunnya rupanya di melaksana dalae yang muda. Di dayah-dayah malam Jumat jamun. Mugrib abeh mugrib Yasin. Alinyan pegat muhadara di kampung-kampung, urang kampung jamun malam Jumat. Pegat kanduri malam Jumat. Abeh urang baca Yasin tren yak pajoh kanduri. Hana ge kanduri ramai urang. Ge kanduri mu dua drawane yatim. Hana dua drawane yatim. Si drawane yatim tetap ge kanduri malam Jumat. Ge bibu ane yatim. Ge jok sedekah ala kadar. Ge suak ba ule. Pakan ana wa kafilul yatim fil jannah ke Nabi. Longan urang yang tanggung anak yatim dalam syurga. Ya ge bibu ane yatim. Nah urang hemi ge pecek kanduri ka meno. Yang ke orang Yaman ke kanduri arwah. Kanya kan? Mesti ke kanduri rumah. Kebunan kanduri arwah. Hai apa kauri lain tu malam? Kauri arwah. Tapi na orang kan menamupo. Kepikirnya arwah paju kauri. Gutagun ke patolang talam, gupuluk lang kamar, gunci pintu-pintu. Pegah ba namanya? Tamong-tamong lang kamarnya. Kepa mak na peduk inan? Iwo arwah ya paju bu. Yang habis gurang lagi peduk inan bubu medum kok karena iarah jarau. Rupanya arwah yah gua. Lagi pajoh kahana rukak. Pane yang mana? Ini kerja salah mupom itu yang. Kan kanuri arwahnya ke kanuri ke arwah. Ke kanuri kura lain. Genit pahala ke arwah. Ya mana? Sebab malam Jumat gue pegat dalam kitab arwah iwa rumah. Malam Jumat, wow arwah mandu. Arwah-arwah urung cik tengok wow. Kenai kun bak lagu le anak mit mai long hanjit tak lum lagu ana lun tu. Nai kun le anak mit. Malam Jumat ulama pegang jiwa arwah kena mi kan? Rumah tangga jidang bak pintu jarwa melayang arwah masanya geharap doa arwah deng bak pintu bekalan tanyo dalam ru nyobek salah mupom lah mi kita yang tuha nan dengar yang kenal kau aci dengar urinang kenal kau bek sampai watel pegah arwah iwo malam Jumat yang malam Jumatnya kahana ngalak kau pegah balako nya malam Jumatnya mana sapat gede bek angkang kau hilako pakan arwah iwo lemak tu malai tu ai arwah ana lagi akai tanyo ni ana model yang mulu arwah kau lagi tanyo apa huru huang binte kau nan dengar mi arwah nak ya tata lagi ya arwah gedang gekalan asal rumah gekalan anak yang gekebak karunya halo hai ada ngape lagi yum lagu ne yan ba no tumbo kun tu Okai le. Nanti na urang komen ko bro akai dengu. Ilong nyo tangkiragan akai ku ka keramat dua abu kuda krung. Bukai le nan dengar mata. Arwah gedang gekalen la rumah. Anu la rumah. Rupanya yang bak tago ini dengan baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim
Duda innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahumma ij'al sawaba. Ya Allah, nepegat pahala ya Allah. Makaratuhu kuota yang lung bacanya ya Allah. Nepegat ya Allah, ij'alillahumma sawaba dzalika fadlika bimahdi fadlika wa judika wa karamika sawaba dzalika itaka wa faqaka wa najata wa syitram ya Allah minan nar ya Allah. Ij'alillah ya Allah, ni putra pahalanya ya Allah kepada li ummi wa abi. Ni putra ke urang syik lon ke bapa long ke mak long ya Allah pahala ya. Yasin arwah tersenyum gedang alhamdulillah ya Allah anak wa dimudi baca yasin ke mak. Gua tak kau belar dia. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Surat Kahfi. Ini pahala ya Allah ni putra pahala ke mak dengan bapa lu ya Allah anak wa di babu budak keruak. Sago belar dia. Idza waqatil waqi'ah. Surat Waqiah anak yang wa di belang-belah dia. Yang tak boleh belah dia, dia tengah main game online-nya yang belah dia belah. Rupanya arwah tengok huruf Jumaat, support Jumaat. Sampai gua malam, sampai support di rumah. Gepreh pahala putar yang tak kira. Arwahnya tengah support Jumaat, gua bak kubu mati-mati. Arwah merebak, arwah lain pegah-pegah apa cik mi tu manyang cik arwah. Gua tanya oleh arwah belah dia, "Ai puannya punya bahasa tengok mentiji-tiji lagi urung wa mulut." Udahnya, nyata Yasin dibaca oleh anak yang wa sama langan. Nyo belah dia putanya dalam plastiknya, nyo surat Waqiah. Ada anak mi wa kuta kerung. Nyan pe belah dia, nyo surat Kahfi. Ada anak yang bilang belah dia, yang plastik kosong, nyo nyata belah dia bilang tu. Ana sapuna aku tengah main game online kita kurang ajar. Kita boh memang sakit hai ko ku jamun ko ji. Ya rupanya. Punya arwah urinang nala elam saboh tu plastik. Yang putar lam yo batai tayo kan yo tamsilan. Nya ni putar lam yang saboh mempunjut. Nya qul huwallahu ahad di belaga. Atabak lako awai. Kan mukawin lain, ngon sinangnya mukawin kan bule ame ko le. Panya urinang kaji ke arwah menyolakom kawin tidak bengai. Tan mutru arwah modelnya. Kali. Rupanya arwahnya nuwa senang hati menyo anak tuna tajuk baaga. Tajuk anak badaya. Menyo ramai anak sisi anak mepek mendapat keju. Badayahnya tabo, dang belah di tabo, sama langa kedi tabo, abu kuda kerung, kena babah kerung, ba ayah zaman almarhum kedi. Yo ju situ anu me painan deh Pak Dayak. Udep tanya mengadat mana anak tagai. Oh perlu bicara ni tajuk Pak Guru urusan guru pernah bicara pernah urusan dia. Perlu pemalem tajuk kadang urusan dia pemalem itu yo kata mana anak tagai tu kan urusan. Lu mati 10 bawah dayah tajuk bang 10 bawah dayah yang berdoa ke dia langku. Laku pula mana dia kaji ke dewan guru na. Senang di hati. Lentuan naik belang belah dia na dua bawah naik belang belah dia. Telung jak belang belah dia. Malam-malam lumpiu tapi bukan balik lumpiu. Sap kita tahu sap tapi belang belah dia. Telung jak urus sap piu belang belah dia. Padahal yang merempok dengan anak dro lelong anak gop iflung jak tukam jaro lung balik-balik ijum jaro. Manduk jum jaro tinggal ku ya Allah tang long pimpinan ini minta belang belah dia. Ya, rupanya ban rame-rame anak debat dayahnya peluk melengai. Mesti anak ke 10 bawah dayah yang dong dia. Acin bayang dia kalau ke pimpinan dayah di melengai dia kan. Di pulau bawah dayah anak timbang di pulau bawah dayah anak di pulau bawah dayah yang mendoa dia umma mengata dai lagu budu punya jaringan wifi memang TikTok corona dan kiamat inung lagi nak kai ku iro nu hop ya kai le anan dengar le ya au kata ikan nam holom jangan aku tak ada wifi ya. Tinggal tak pernah cerita uro-uro yang paling gat termasuk uro Jumaat. Yang kejut malam Jumaat bela ibadat. Kepa guyung ibadat malam Jumaat bela bener tepa kiamat dunia uro
Ya, kiamat uro Jumaat pula kita. Tengok uro. Adanya luta. Namanya. Wow roti. Ni pajuh manga-manga. Juga mah di Bandung ni. Man pasti dengku pasti. Kiamat uro Jumaat. Cuman yang hana pasti pu Jumaat uke, pu Jumaat lusa, pu Jumaat lusa raya, pu Jumaat 2026, pu lehplu. Pokoknya kiamat uro Jumaat. Mah nak buat tanggai. Apa lagi tanya lahir, hari lahir mutulih rumah. Nama Rifki lahir tanggal pulen meninggal naik tulih. Hana mutulih meninggal, pakan hana tatujan meninggal. Pajan baru mutulih meninggal. Yang kebak pertanian bak kubu. Jadi apa kubu meninggalnya baru tini uro meninggal. Tapi di rumah itulah hari lahir punya menang kiamat punya uro Jumaat. Tapi hanya pegah Jumaat pajannya. Maka hati-hati dengan hari Jumaat. Yang kerja bakal uro Jumaat. Malam Jumaat keberat dalam kitab. Yang dalam kitab tasawuf keberat. Malam Jumaat dunianya keot. Gunung-gunung keot malam Jumaat. Laut-laut keot malam Jumaat. Bahkan ya karena menyuruh kiamat uro Jumaat. Rupanya asal dunianya ya ke kiamat. Yang nak senang hati ke malam Jumaat yang katanya. Tanya lah bangun tengok. Malam tengok apa malam lah? Malam Jumaat. Yes! Itanya bak kun yesnya yang tipu kayak yang nak dengar. Nyamnya udang kun yes malam Jumaat lagi dong. Nyamnya taplah ulai gi lu kolor lah ulai. Kata nak tintel udang lah ulainya kalau tintel utak mandu. Now dia mesti jipeh le motor kan ulai agaknya yuk bahan motor itu mah. Jigileng le motor lipeh ulai. Rupanya ibu dah hiplung urung kena ikalan ya Allah ulai yuk bahan motor lipeh ulai malipeh. Isita utak dudoh utak nam keman bak bahan hanaji uho kamambo utak. Rupanya dudoh bak terik main keluar cok dekat DP lang dompet. Pan ka kampung pule. Telepon tu kecil. Assalamualaikum Pak Kecil. Waalaikumsalam. Nyona warga drone Pak Kecil empat mupok empat bak tekongan maut Pak Kecil. Nyo mai empat ke? Nyo. Sonan tipulen. Ulai Pak Kecil yuk bahan motor musa lipeh ulai. Kamu mesti tak utak hana kamu tu ho Pak Kecil. Aleh ho utak. Betul le Pak Kecil. Nya apa yang kata tadi memang hana utak ji. Memang sigamnya memang hana utak. Bainan kita kapu le lipih yang macam tu. Bukai le. Kau katruk cerita. Hanya liru cerita dakwah lah yo. Putra dakwah tu yang mumang gitu. Tak pikiran. Lain pernah ada buah pula. Ya, kita baca dulu. Menyemenan uro tapraya, pakan tapraya uro lahir Nabi. Rupanya Nabi ka gepu mulia oleh Allah. Wate gepu mulia Nabi, gepu mulia uro lahir Nabi. Yang kejut sampai kita tengok tugas kita tengok tapraya uro lahir Nabi. Rupanya mulut Cina kalami, mulutnya ubena kebaikan. Seluruh kebaikan yang raya-raya mutapat lam bulan mulut. Napatih Tuhan. Cina ulum pegah ubena kebaikan raya-raya mutapat bak mulut. Hai. Budah hurang dipaya geblawa manok, geblawa kameng, geblawa itik, getagun, engkut mangat-mangat, engkut bawai. Engkut macam-macam dungkung ikan dengar raya-raya. Rupanya dia getagun mandung. Gepasolang rantang. Gebuh laidang. Gepasolang cupe. Gebuh lang kotak. Gebungkuh. Gecok. Gebau masjid. Gebau melatah. Gejuk ke gop. Menyo ata tanyo tajuk ke gop. Hana talake bayi. Putar gebuh nan. Juk ke gop. Hana talake bayi. Putar gebuh nan. Sedekah. Udang bersedekah nak laki bayi. Hana gujuk ke gop ke sedekah. Buka cina kalian. Sedekah na guyulam agama pun hana. Lang Quran pun kan merupa. Tanda-tanda urang iman alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minu tanda-tanda urang iman yuqimuna shalah. Mereka mendirikan sembahyang. Alinya wa mimma razaqnahum yunfikun, apa yang telah kami berikan ke Allah.
Pu yang kali kamu bi keji razakna yunfikun, mereka menafkahkan. Artinya mereka sedekah. Menyemenan ponkan mulutnya wana dalil dalam Al-Qur'an. Hadis Nabi na gayu sedekah puhana. As-sadaqatu kaji lagi ada kan. Baik kita sedali. Puji kayak engkang mengingi. Apa ya? Oh Tuhan dah ya Allah ya Rabbi. Mungkin Tuhan dah titin. Kak menyemenan sini kalian. Hadis Nabi as-sadaqatu tudfa'ul bala wa tuzidul umur. Sedekah itulah bala dan bisa menambah keberkahan umur. Menyemenan sedekah dalam Quran nagayu, bak hadis Nabi nagayu. Menyemenan urang kanduri mulut pertama dilakukan dengan gepegat kanduri mulut kagema sedekah. Yang kedua, wate gebau melatah gebau masjid. Terus masjid ke sawah gebibu. Ke anak yatim ke fakir miskin. Bibu anak yatim dengan fakir miskin nagayu ulam agama puhana. Cina ba ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Rupanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin kun Allah. Na katuso pendusta agama fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Urang yang haitem peremen anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Urang yang haitem bibu fakir Nah, sedangkan bulan Maulud tabibu anak yatim, tabibu fakir ini teh Maulud pada kan tenang urang bin. Dipaya Maulud. Tempat di Simpang Penayung Maulud. Alinyan kude hupasi Maulud. Namu padumpat Maulud. Di urang gatin gejak ngai cangen gepiuh di kampung paya sabuh plastik hijau merempok. Gelhat bat hitang hitange. Ujak bat hagonyan hinan sabuh plastik hijau. Ujak ke diupasi rupanya ipasi sabuh plastik hijau ukuran sedang hitangen payah lah ibu taulain dikeret. Gepuau rumah guculok langkolka. Bohite masin bat tempat buh kata. Kaput uro baru guna pajuh bohite masin. Ukuran bohite masin teh guna pajuh payah gelawa bat tembok. Teh gelawa bintih rumah kan bohite ancu bintih rumah dulu. Nyan ban senang urang gasian rupanya gara-gara Maulud. Engkau dua buah kebaikan. Cik ada perintah Allah. Alinyan pulam tak pelaku lam Maulud. Silaturahmi. Gara-gara tak pegat Maulud. Na undang gop. Ipak geci katanya orang grup WA. Gekirim pak geci belah radih. Pak geci. Nelangkah kena ura pulen be. Ura selasa. Na Maulud. Neba perangkat desa mu 20 do. Urang hidih 20. Urang sagoji di pucuk aluring pigejak kena geba mu 20. Nah silaturah bak pintu syurga mutule la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Hantamong syurga urang puputuh saudara. Menyemenan gara-gara Maulud nah silaturah gampung payah Maulud telepon saudara yang naik Panten, telepon saudara yang naik Batang Gelungku, nelangkah kena rapulen be Maulud. Ya, ni kalian katruk saudara nah silaturahmi. Pulam-lam Maulud yang gejak urang-urang gejak urang malam merona. Gejak urang malam. Bantuh urang malam julusus sa'atin indal ulama. Taduk sabah wate di sisi ulama ahabu ilayya. Lebih kecinta li Nabi daripada tak ibadah sunnah 70 tu. Pula menyebar rasa jamun abu di belang-belah dih kejak kena. Ngati meng umat jara dengan ulama. Man safahal ulama ka safahani ke Nabi. Orang yang mumat jara dengan ulama. Jaga mumat jara dengan long. Menyojih mumat jara dengan long. Jihna saja long dalam syurga. Ya, rupanya nabdurul alim ibadah. Mutakala nak muka urung malam mentang ibadah. Na pahala cina umir. Ibadat ngan kalan-kalan. Na ibadat tanya manusia ngan kalan. Nanti pun ibadat kalan-kalan. Hana citulis.
Nyo ibadat kalian-kalian. Kalian mentang je kemuna pahala. Yang pertama kalian Kaabah. Orang nonton Kaabah merempak pahala. Yang kejip nyo kata jak warap haik tatawaf. Taduk tak de Kaabah karo. Tak de Kaabah urang tawaf putra-putra urang nonton. Nyan nonton nyan mentang merempak pahala. Sabok yang pahala kalian. Yang kedua, urang kalian lang mon Zam-Zam. Ya, mon dam-dam. Menyo kira mon dam-dam dibuka, tak duk, tak nonton, tak kedih lang mon. Berempak pahala. Alah mon dam-dam kaitu. Ya, kedua bo. Yang kelih, pahala kalian. Urang kalian Quran. Urang kalian Quran merempak pahala. Yang keju urang buat awetnya kan kadang-kadang laki mah sombong. Quran nah hinan. Itu ya. Baca juga karena bagi apa? Hai kalian Quran. Padahal menyana Quran dikutalop Quran. Tak tu Quran pahala. Yang kerja draw-draw ni yang hanjir ber Quran. Ngeblo cik Quran. Dari rumah nelap-lap ni. Nelap letiun bangkat trip. Nelap letiun tu. Ibu kela orang je tu hanjir baik ke ni. Kalian merempak pahala. Pahala kah? Kalian. Padumbah kah pahala kalian. Kalian Kaabah, kalian mondam-dam, kalian kalian tolong, kalian ulama. Tak tipu ulama. Yang kerja di rumah guna foto ulama-ulama. Nanti dengar? Guna foto ulama, abu tu, foto lah rumah. Tete je kalian le pandang. Long kalian kan, ba abu payah pasi. Nyonya rahasia lu buah kau. Lam rumah Abu Payapati na masjid. La rumah masjid. Para ubi mutala, ubi melatah tayo. Masjid. La rumah Abu yang duk raya rumah Abu. Na masjid la rumah kaya. Nyala masjid ke nyan. Na lemari ubi raya lemari. Ara ubi panggungnya lemari. Gambar ulama mendu-mendu bidala. Nung kala Abu lu ketemayang ke gedang ke kala pandang Abu ya Mudawali. Abu Luk di Bungureg, Abu Mudi Tamalanga, Abu Nazid, Abu Tu kalian. Ilung lunjak cik likut Abu lihat kalian nak gambalung lang kawan. Hana rupanya. Kalian hana. Rupanya kalian ulama merempak paha. Mungkin puduk putu lah rumah. Mek putu artis. Ini foto artis lukisan lah nama. Nafa Urbats. Kemarin. Rumahnya baru saja didemo. Sampai baju dalamnya kehilangan. Foto artis. Foto ulama. Lalang kama guna foto ulama. Abu kuda kerung, jadi guna lagi ya Allah guna, kerana elong lagi nya. Ya Allah lagi Abu kuda anak elong ya Allah. Ya Allah dangku. Nampak berkat foto Abu kuda, Abu tumin ya Allah. Langkah malung ya Allah Nabi atau kamalung bu lagi nya nakai. Lebih-lebih yang sampai ni ya Allah. Aku fikir selingkuh tapi. Bukai le pubuk ka kenan. Padumbah ka pahala kalian. Kalau ni tapi ya Allah dan ku dah di kampung bayarnya ai ku ajak ali. Taknya kalian ulama. Umat jaro dengan ulama pih merempak pahala. Dia merempak ulama syah pigam jak jaro cum. Ilung balunjak kena saknya nah ni yang budaya tegam jaro long cum-cum awak yang huam balik-balik. Fikir long ulama padahal long muda. Buka. Tahlam pahala kalian. Kalian urung ci. Kalian ada mak ada yah juga pahala yang kecil yang jauh tiket tiga nuwa rumah ya kalian orang ci. Itu rumah assalamualaikum mak, waalaikumsalam. Ada muka mak tapi. Kalau mak pun kak ada long tapi aku ya ro mak hawa. Nak kapua boleh mau hana mak. Tawadra kemencang.
Apa boh anak apa anak mak yang nanti boh tu lepas. Apa cik kau? Ku ya udron mak rindu ku koron ada orang cik pahala nyan pahala kalian kalian. Oka katruk saya kapanolom. Hanya ke rumah ke negeri poli ka Kau bahana moh ka emak-emak kaya kau lagi deh. Ka tagi sahabat menyemunan cinekalan dalam maulud bunonya cerita lah bulan maulud musapat kebaikan. Pertama buno na sedekah, kedua nabi buan yatim, kelhe nabi bu fakir miskin, yang keempat na silaturahmi, yang kelima na mumat jarang ulama pulau na temengduk ngan ulama. Palingan pulau kelebihan maulud. Yang kita maulud musapat kebaikan. Na orang medike. Menyok medike nyan mi cina Aceh Selatan. Na orang cak Aceh Selatan lang kawan. Hana nelop HP bah HP. Awak Aceh Selatan hotel maulud lalu tal maulud ayo. Nyo daerah tanyo lah KMA nunggu kan. Ite maulud IPD. Nyo jalan jihias nayai pakai karpet merah. Hayu tat IPD. Tapi menyo tabanding hayu tat lom ke deh Aceh Selatan. Daerah Melabuh Aceh Barat. Nyan kanduri nyo ke dalam lasah mi bak binih jalan yo cipu dua macam dum makanan yang kanok mit na yai pegat mimbar masjid na yai pegat unta yai pegat cicim ikan tung makanan itanyo bulukat siap dapat dua bulukat alinya gelang tu bendera kena bendera merah hijau kan bendera kuning kertas yang alinya kota talhat ba ujung puri boh manok kanyo kan melihat bahawa di Aceh Selatan unsur Toribela megantung-gantung peng merupah-rupah dia nyan ban kop daerah Aceh Selatan imu dike dengku sabah kampung imu dike tuha muda imu dike mat punya menurung tuha umay ya Allah imu dike sabah kampung bak tanya orangnya anak miat imu dike poh lapan imu but anak miat di tengah sai peo baru truk tanya tuha ayak baju anak miat semua tanya ke muku nya kan? Baiklah nya dalam berah. Anak udah. Pada orang tua yang kita ada anak miat lepas aku ke. Ya anak miat mulai poh lepan ni mu buat no. Suah ti kurang kai mulai sallu ala hadan nabi kahe banyak. Roh dengan sahabat bapak. Suci patu makilatnya kamu kuap lang iya tadi. Dak mudih mutlawud rame-rame le baru tapajo kanduri nya alinyan bak mulutnya na selawud mi hana sabah ibadah yang paling disukai oleh Allah ubena ibadah tengku hana yang gepubut oleh Allah kecuali sabah Allah geperintah manusia untuk beribadat tapi Allah hana gepubut ibadat Allah geyu tanya semayang Allah Taala na gesemayang Allah Taala na gesemayang mana Allah geyu semayang geyu semah gak nyan mamnya Allah Taala geyu semayang tahu geyu semah tanya Allah geyu tanya puasa Allah Taala na geyu puasa mana Allah geyu boh jakut bak tanya Allah Taala na geyu boh jakut hana tapi Allah Taala geyu muslawud bak tanya awai cat Allah muslawud ya lebih ibadah selawud Allah pun mutlawud. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu sesungguhnya Allah dan malaikat yusalluna 'alan nabi gemutlawud kena awai Allah mutlawud baru geperintah ya ayyuhalladzina amanu hai orang iman sallu alaihi berselawat olehmu kepada Muhammad menyamanan awai Allah mutlawud maka Allah geperah dalam hadis yang lain tiga getanya tam telawud ke nabi Allah gemutlawud ke getanya siploh ge tanya tam telawud ke nabi Allah gemutlawud ke getanya surtuh ge tanya tam telawud ke nabi Allah gemutlawud ke getanya siribaya ge Siribega getanya tam telawud ke Nabi Allah gejamin getanya asal syuru. Nah, ini lebih.
Yang kerja sampai bak sallu alayya walau kana arian gekele Nabi. Tak selawat le gata kelong dalam keadaan ria sekalipun. Abu Mudi menang gebuh makna. Rianya ria. Abu le titi rianya ria gebuh. Jadi na khilafiah ulama beda pegah. Tapi le urang yang gebuh makna. Makna ria ju. Arti mutlawat je dalam keadaan ria. Rianya nan depan hidup. Lama mati. Hana ibadah yang getung oleh Allah ria kecuali selawat. Sidra urang ke semayang. Latih ria ke pegat-pegat semayang. Allahu Akbar. Tinggal latih. Nyokulung lebih khusyuk semayang. Sulung lebih hebat. Bacaan long lebih pasir. Pegat-pegat dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulam ya Tuhan na ikut. Nyari ya lah mati han gedung ibadat tapi mutlawat je. Mutlawat je umum kumpul lagak kuno tarik tilawat malamnya. Je. Yang kerja nak tilawat je buh irama macam-macam. Urang mutlawat kan je buh irama macam-macam. Mesti contoh lagi awak mendikir mun ikut tilawat. Balagal ula bika malihi kasyafad duja bijamalihi kasyafad duja bijamalihi husnul jami'um bi khisalihi sallu alaihi wa alihi sallu alaihi wa alihi tuut ngan daradi Rabbun bila misali hayyam bila tilali baqim bila zawali Allahu zul jalali Allahu zul jalali. Ya kira macam ni. Nak ingat ni ramai. Irama masih matang gadi-gadi mak ni macam ni. Balagal ula bika malihi kasyafad duja. Ni ramaji kemanakah sayang tujuan kita pergi malam ini? Kajau tigli. Ni kata pakai ramanya jeut. Atau tapua bak irama jamun dah lo. Indung kepala lindung, hujan di udi di sini mendung, anak siapa pakai kerudung. Mesti ramanya tak pakai kedua wujud. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Dia selawat orang kapui ramah asai bubutoi bat baca. Tapi yang dia nyen di luar semayang menyot selawat nyen kailop lam semayang nyen semayang bak semayang hanya pegat-pegat. Nya kabeda. Lam semayang na selawat puhana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nya bu irama. Berarti benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma nya sembahyang maghrib isya halil. Menyang subuh dia mau biar mentaura kata Allah. Tahu roh dia nah, maka hadirin yang berbahagia jid mutlawat. Maka bak mulut juga na selawat. Jadi kebaikan raya mandumna dalam bulan maulud yang lebih mantap. Cina ukur. Ketua pemuda. Ya, tulis dalam perah dia. Ukur kan habis tak pegat maulud mandum. Bek pegat dakwah ni. Bek pegat dakwah. Ucid, ya, pegat lomba. Dalam bulan maulud pegat lomba. Kitanya memperingati 17 Agustus ni lomba. Urau 17 nani urau 17.
Banu darah pusuk baje boh budak lagi darah baru. Kudu anak agama lagi lintu. Jak dua. Si raja pegat jarum menu-menu. Kalau jalan nyami kan. Yang guru-guru geba anak murid ge. Yang gurakan poh lewro geba. Support uro malam matang bak jalan. Dan ni semayang latha tu. Mutapat mupakat guru dengan anak murid dan semayang. Guru sikula. Ladum kan mandum. Yang so tanggung dosa. Ada mudih dapurno ana ata ya tak mayang tu katambung lam ana yang gaduh jak bak jalan pugot macam-macam bak jalan mengui ana darah tapung mui jak bak jalan macam-macam adat budaya kajiannya lah sabo pugot di lomba nana lomba lawenya dari 12 Agustus uta lomba teruk bak yang tanyo tu hal tu lomba urinang lomba tarik tambang urinang anak kali limang boh tarik tambang. Itanyo leleng tarik tambang tanyo cek kok. Batu bara semen tanyo minyak gas alam kabeh cek kok. Itanyo leleng tarik tambang. Boom le rubah. Dia tarik rame-rame bom rubah. Ente merubah musila rok wati yang naik luwe lejing gaji. Yang naik luwe lejing abe ruruhum tambang dia tu kok. Anak adab. I foto, i video, i bak TikTok, i bak Facebook ni anak agam. Anak agam te lomba manjat pinang. Pinang. Bak pinang kalinya jibuh gumok du tajai. Ilhat ayan, ilhat bola poli, ilhat itangin ubut apa dia wadah dispenser rame-rame. Rupanya cara gilha bahongan. Belah hulengan. Ngai luar main bola Rupanya wate karatro kedih yang imiuk hai gedele udang kalapan wate sidro putun pae putun melipat ot bom wate red mungkin tanah yang meninggal ya be kura wate red hana kedepan umat geman pae liwengan iluwe main bola itu brum mutare iluwe kan buat tur iluwengan lang kawan abe tu iluwe Igap ipu video ipu bak TikTok. Wata tu sur ilmu ya Allah bak pinang jit ke bak pinang ajaib. Pucuk kai kah boh jebit ikan bak. Male dan melimang. Na lomba urinang long kala ni pelaku bak TV long bak tanya oleh na leh anak. Jiu balon uberaya ipu dua bak perut. Darah nu magam darah dehinang puduk bak perut pudep musik goyang-goyang balon beret. Boh anak tu bayang tu punya bertuh balon nyanjut balon lain kasi kurang bulan baru bocah. Na lomba puplung perumah. Uduk perumah bak ruang baplung punya roh perumah roh ada baplung punya roh perumah kau hana pua preh hang puolian. 17 Agustusnya puplung 17 Agustus kata beribu. Kupu dalam kagak rela. Ya ni kala lombanya kita nyote bulan mulut tak pegat lomba rawatu puta lomba si pegat lah ngampuk lomba hafai kitab kuning tahoi guru-guru di dayah di belang-belang di mupadum ron tu ino bak dayah ino ikut lomba baca kitab Kawakib Duriyah Mataima lomba hafai bajuri dan sebagainya lomba alfiyah bud alfiyah Masya Allah lomba baca kitab mantik tak lomba pugot lombanya alinya pun lomba pugot lomba azan pugot pak kecil lomba azan dalam kampung anak muda yang nalang kampung paya ketua pemuda kah tulis hubungan anak muda ipek bak melasa wajib azan tinggal ke tapo yang haitem azan bek dua le di kampung paya Itulah tu wate mati tengok hantar temu azan mu tengok. Pahala paling raya pahala azan. Sahabat Nabi yang awal tamang syurga Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu bak tu tilap kedengar oleh Nabi dunia. Pu tu tilap. Kekele Nabi. Tu tilap Bilal bin Rabah dengan tamang syurga. Nyanduk hebat hat pahala. Uta but Bilal bin Rabah tukang azan pertama dalam Islam. Ketua pemuda kampung Paya. Anak muda mandum iwadan tiga ke tapo. Itu orang anak muda kamu tunggu su hana laga. Iwatu bak panitia. Yang laga su mugrib. Iwadan. Kurang laga bacun isya.
yang hana laga anco that yadan tubo hana to dengar. Tak yang panjang-panjang nafah bacut model adan. Hayya 'alas Urang bacut hayya 'alas salah. Isya-nya kam lewat di pian tak kau dengar. Yang rela tak tubuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Itu kau imam dengar gitu semayang. Gekoi kau imam. Salatu khairu minan nam hendak akun. Iji ming bajara roh itu katua aku. Roh itanyang lah mangku kelam. Kutu dong kimum bek kakule. Itu lagi kan kelam bijut. Kutu yang kimum bek kamu tubak me. Oh nyo hai. Mantap bawa kampung demo dengar. Buat lomba azan. Lomba buat. Cici nanti berkira nak lomba nak buat. Lomba tahfidz Quran, hafal Quran. Bila perlu orang tuha gabung dengan umit. Gabung dengan umit. So yang dia hafal pegat juga hadiah untuk tingkat kecil anak-anak dewasa dan orang tua. So yang dia hafal 1 juz anda mendapatkan hadiah 1 juta. 2 juz, Quran pedum juz 20 juz sama dengan dapat hadiah 30 juta. Kaji aja umrah. 25 habis ke Bangkok kapal 5 juta ke Pajuh Arab. Angkat hebat. 12 huro saja, 12 huro, 13 huro kata wa. Ya 5 juta kaji ke jajan. Ya pegat lomba. Mesti anak muda anak banyak je tijus. Kakak dah bipeng 7 juta. Yang tuha kok tuha kamu tikan jus sanju. Jagakan alhamdulillah alif lam mim. Ingatnya musabah jus saja tapi hadiah jus jeruk. Boh 5 bumatham bacu bet butaka. Bujai tak cepat boh 5. Tak bujai bujai babe. Nak irit mati nak kedi. Nah yang alif lam mim kita baca igap alif lam mim. Igaknya kan alama betul. Mak kepude ulam mate. Ini payah pi muta ini. Bukai le nya ku contoh. Ya burung tuha ku preke jalan. Nan dengar le. Nan dengar le tak awak. Beot tak awak. Kudu kuy dong raw na magkara. Urinang na yang kabuno ka magkara. Guna hang gigi male. Utu na yang taking lang ka kabuno. Agak tepi na. Betung iya landikan. Nah dengar. Yang taking pada juga atuh ni. Ai cibik landikan dia. Habis cuma dika kok. Jaga kem gutuk abah. Ha. Pret le jemi. Bukai le. Katuk cerita. Pegat lomba. Untuk orang-orang Tuhan tak pegat cik lomba hafal ayat-ayat pendek. Yang kakak Tuhan. Tak ada katua dia. Tanyo tak purno anak miat draw tu tua. Doa makan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Doa tidur bismika Allahumma ahya wa amu. Tamang withi Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Tubik la withi alhamdulillahilladzi adhaba minal adha wa afani. Nyala katua dia. Tak purno kan amit tak buat tak. Ya mika. Ya riung tak buat. Nah, urang tak kena pajuh hubu thalah doa. Kena pajuh hubu kan doa makan, doa tidur kan bismika Allahumma ahya wa. Mutengut dalam pinggan bu.
Yang habis gurah teh dengar roh kena amakan. Teh kena Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah, ngumulum po do payuh ayam penyet. Malam kerung gekap igoi promo ya Allah kepua gekap igoi rupanya dengan payuh ayam penyet dan dengut. Ulang kali ya. Dia pegat lomba yang tua-tua. Lomba hafai doa mana junub. Doa mana junub. Lah yang hana jeun ne. Tayang dah ku tayang. Dia kecerung ilang mon geman ilang timah. Ya duduk gedeng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rabbi kaduaku. Allah Ta'ala ya Allah. Berdatri mendukung gele. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Doa buka puasa. Ulang lo. Urinang pegat lomba. Urinang pegat lomba kedua pemuda. Lomba apa? Lomba baca Yasin. Yasin fadilah, Yasin tahdim. Datang dengar ya? Murno ya. Hana payah mat Yasin. Dek mak Yasin you baca tapi dah pernah dah di mana ro dates kelompok. Tak baca busari. Buruh makhraj dia baca. Yang tu simak Ya, mana? Apa kelaknya? Kita nyokan lah kemah, nyolah nyorina. Nyorina kan? Hotel tajak beut jamun. Tempat dayah mugrib teruk kena baca Yasin. Acin ni jak ulang beladi. Kempoh nam ni dalam masjid kan? Ya agam ni nang ho mana aku ke dia sebab tahu jak pada awak ini. Anak agam poh nam kai dalam masjid Yasin bak jaro. Kita nyolai nam kalau nyanyi. Hotel badayah rutin baca Yasin. Nak tam kawin, ban tam kawin la kemaah merempak lako tekan urang beut. Lako tereman, temu grab, menan kena mugrab, icok ipu dua tu honda. Hoi bak kafe ba. Kafe bak kafe bak itilah mutiga ndoi ba. Asai ka support ya Jeb Espresso, asai ka support ya pajuh bak sonyo ya pajuh mugrab hinan hana. Pajan lom dan nak baca Yasin. 25 ton kagem kawin hantam eule Yasin. Pajan baru kala Yasin, yang kuatem lingai lako. Lako wakapu katutup ngahija pati ada kaso yang kebaru kedua samping lako megekli ya beh kurang tiragu klik tiragu mu pepek ngekela mana kamu pegawai rono aku bijak bak kanduri. Bek ne pajuh bopan nah. Idone lambung. Ne pati gelong pegah. Ne pajuh bopan nah bak kanuri ka meninggai ni. Bang don sampai rumah. 6 ton kata ke tetrok. Ana meninggai ke pati haba promo. Idone ne pati. Igaknya 6 ton anak melingkai. Drone 3 nampak jauh langsung lewat. Lagi-lagi nyo anak dapat ni abalong. Kau ke listrik long bayu. Kredit Honda long top. Anak meti kula along tanggung. Drone mangan langku buron. Mangan ke kelakon. Ku fikir lakon gak nyan bak hotel kiai. Nyan rupanya ikut lengan di samping. Wati. Bek kaklik le ti Ku balik ke kah mangan kah pegah ni kah nak melingkai lakon ke. Rupanya sini dalam memang kawin pi pun melingkai man. Untuk hari ke sini lo kalau kawin bum lengai lah kau rumah. Duduk ikut di sini damping. Kau baca Yasin. Bukan cok dia Yasin kan. Yang ke baru tak cok Yasin. Kau 25 ton hantam dah uli Yasin. Yang ke baru mu Yasin lagi. Sira geman ate mu duduk i mata itren nunggu le ada takut. Yang ke baru baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.
Yasin. Tang kan ada lako gitu Yasin. Rupanya duda mengutuk di Yasin. Kepikir jiut lagi jamun. Mengutakan Yasin. Wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baru terkejut. Kepupu amin lah Yasin. Bak mu sambung ala siratim mustaqim. Siratal ladzi ketemu. Nah dia orang adzan. Hantam biasa maka gekele urang doa jamun Allah bisa karena dia mendung payah nak biasa. Urang adzan. Adzan cite, anu muda-muda cite. Pak mineh ide. Pak ulebut. Agak adzan. Allahu akbar. Pak ulebut. Acilam lah tak aja ke? Urang Jumaat cijak masjid. Jid ke? Punuh urang dalam masjid bantai cok mik. Urang tajai dia tak urang kau. Tu bayang tu nyo pasti tolong dia. Yang aku Melayu mentatat. Mentatat tujuh thalah. Ayyalau Allahu akbar. Bobo ayyalau Allahu akbar antum tadi ngomong. Maka mandum biasa. Bi assalamualaikum ke mbak biasa mi kan? Ci rumah punya sering assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngelangkah bangun dalam. Senang hati. Iwa permah assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piu. Iwa anak assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi menghantam tatre mi. Jangan. Bang gua permah assalamualaikum. Kelakar ejen. Yang habis gurai iwan mi bahasa kulah. Assalamualaikum. Mak di dalam tengah gemegedang. Guplung mai ya cok janduk gupalit pak badan. Waalaikumsalam. Guplung mai buka pintu. Bang buka pintu kita yang balik. Assalamualaikum. Long. Ke jamek gede. Hei, gak buka pintu. Tak ada mang maju. Kak Alit mah kejap Alit. Dipikirlah nak make kayak Alit mah sedangkan malum gaknya. Maka payah geplung gaknya kulit ilung likut. Punya menan mandum bubia. Ana dengar dia. BOT. Yang kurang BOT sampai tu bawah na BO. Putar dengan lomba apa no? Pegat lomba ya. Yasin. Alinya anak muda lomba tajwid mayit. Pegat lomba. Ya, pegat lomba-lomba. Habis tak pegat lomba-lomba, baru tak pegat santunan anak ya. Ini malamnya pialanya putar. Lomba apa? Ya lagi ada kau betul ya. Ini kalau dia lomba kan. Lagi yang kejadian you. Pegat santunan yatim. Nyok anak yatimnya ada jirkan bekle bek patom probably kan yatim. Nyolah kemah kon hanayu mitanya nyan mampu kan hana mampu sebenarnya. Tak pura-pura tidak mampu. Pura-pura tidak mampu. Kita pasal amplop anak miet sertuh ribe. Tiploh ro anak miet padum ro kan 1 juta kan? 1 juta. Danyo lam kampung ka kampung payanyo cika tenang-tenang ini rumah bibiraya apa. Sertuh ribe tajuk di ro anak yatim, pajan tajuk lam 3 nan tujan moluk ke. Kanya kan? Kamu moluk ke? Sertuh ribe moluknya bijun ke moluk ke ejut. Anak yatim yang taban anak danyo miu. Kata bangga nu urang kan? Anu tanyo hawa jikui jangan listrik, Honda listrik, jangan listrik. Hawa kan? Anu yatim hana hawa. Kajamun ka hawa, peki le. Ya Allah, aku yatim hawa. Anu tanyo main motor remote. Warto ribe, yu motor remote anu yatim hawa.
Anak yatim itu anak tanya ibu baca macam-macam le ya silap menghai anak yatim ya awak dia. Anak yatim awak lagi anak tanya sini nak men tajuk peng tertu ribe ke mondok uku bidu. Uku bele lagi nyan kiban situ tablo kameng-kameng tajuk anak yatim. 10 dro anak yatim dalam kampung putapat jupen tiura apa yang dalam kampung kat putapat tablo kameng tajuk kameng tapi santunan kameng juk tajuk kameng darah sapo oh perlain nak pajoh isi ana pang ipu bla ona pang ini pajoh pina iplara nana jengku kameng darah tajuk pane anu hana tajuk kameng agak mana apa selingkuh dengan kameng tetangga atai bepo kameng selingkuh dek anu tengok bila perlekan anak yatim mama ni yatim dah bisa santunan gehoi lepak gusi ha kama kikah ikan yatim mak ke ha ipat maklum juga kena ha mak 3 meo nak kena ni ja langkah gekul le bapak gusi irone putar kamu bi bantuan ilong pak gusi kan rencana lu nak mekat gorengan lu buka kios BO lu buka gorengan hai budak-budak menan macam 2 meter buka panjang 5 meter pak gusi kun pak gusi punya menan kamu bi melangong kamu bi tepung tempe dengan bintang drone sebagai pangkat 4 ini mekat dinan kamu buka kedai BO dah minta kaya-kaya taglong tak budak baju kana muda mekat bengok sebut kana peng gebuo gebibu anak ya hingoh dom pilagnya tanya ti roti irono puta ilung pak gusi ilung luna rencana luna cumucok pak gusi luna buka cumucok luna lung kerja pak bordel jamun tablo kilang mesin jahit tajuk Iron tanda yang tahu tu ilong pak gesi kan mana pak gesi putar nabi bantuan sebab ilong pak rumah kai cipek PKH pak gesi boh manok kai bi minyak ngai indomie kana yang galam na nu perak yang galam na gelanto ayah hidup melinggai pak gesi nya yang beramah gesi anak dojo atau buat pengumuman lepas gesi ha nak mudahkan jiut bantu kaknya dia mesti peluh bawah ni Jadi tabi bantuan, abih bantuan anak yatim, santunan anak yatim, abihnya baru tak pegat dah. Wahnya, menyumunan tak pegat mulut kira-kira anak salah. Lagi lumpah dari pun kuno, nak tinggal nama tu. Lagi olibu kuno, licuh je ni malam tu, sapu tandingan. Kalau aku pegang kuno baik kan? Menyumunan tak buat kebaikan dalam bulan mulut, kamu sedekah, tabi buat anak yatim, tak pegat kauri mulut. Segala kebaikan ada dalam bulan Maulid, maka tak perayaklah urau maulud nabinya. Jadi pakan tak perayuk maulud nabinya jawaban ji karena dalam bulan maulid itu berkumpulnya segala kebaikan. Hadirin wal hadirat dan patrasa jempol 12 lewat 10 menit waktu Indonesia bahagian payah. Karena terasa ni kan apa 12 lebih. Je mati. Je mati ben baru pos lepas. Sebagai penutup tanya ahli sunnah wal jamaah yang jid berjaro tak berdoa. Kadang na aliran lain lah kawan yang haji berjaro tu berpunggung nak wow. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna aqsa
أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ولقرباتنا ولأهل بيتنا ولجيراننا ولأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا الله يا رب العالمين اللهم سلمنا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم معرفاتنا وسلم إسلامنا وسلم أموالنا وسلم أجسادنا سلمنا يا الله وأهل بيتنا سلم أهل بلد الآچه يا الله وسلم أهل بلد فلسطين من القوم الكافرين من القوم الظالمين من القوم المرتدين انصرنا يا الله وانصرهم يا رب العالمين أهلك أعداءنا وأعداءهم يا كريم وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين والظالمين والكافرين ببركة كعبة بيت الله وببركة مكة المكرمة وببركة مدينة المنورة وببركة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا يا الله عذاب القبور وقنا يا الله عذاب المحشر وقنا يا الله عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Udah ya mendung, jangan ini mepet enggak. Una acara lama. Una acara dalam santunan ya di mana. Sebagai penutup, ono kementang lebih dan kurang dan lebih wala kemaah. Akhirul kalam. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.